muri Guinea abantu batari munsi y'umunani bapfuye, abandi 84 barakomereka nyuma y'uko ikintu giturikiye hanyuzwe ibikomoka kuri peteroli mu murwa mukuru Conakry kare mu gitondo. Kenya n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byasinye amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu akuriraho Kenya amahoro nta n'ingano ntarengwa ku bicuruzwa igihugu kizohereza. Uyu muryango nawo uzagenda ugabanyirizwa imisoro buhoro buhoro. Muri Uganda urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwatangiye kumva ubuhamya mu rubanza rw'abakundana bahuje igitsina rwanenzwe na ONU, rwatumye kandi Amerika ishyiraho inzitizi zijyanye na viza ku bayobozi muri guverinoma. Muri Kongo kuwa gatandatu ibihumbi bagiye muri mitingi yo kwiyamamaza y'umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu i Kinshasa na Moise Katumbi i Lubumbashi. Ni mu gihe Felix Tshisekedi agerageza gutsindira indi manda. Naho abanyacadi ejo batoye muri kamarampaka ku itegeko nshinga rishya. Ni igikorwa kibonwa nk'intambwe ikomeye igana ku matora no gusubizaho ubuyobozi bwa gisivile bwijejwe ariko bwasubitswe n'abasirikare bafashe ubutegetsi.